Zdravo. Desio se skandal. Odbojkašica reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivana Radović je na svojim društvenim mrežama, to jest na Instagramu, postavila jednu objavu u kojoj je digla 3 prsta, imala je četničku šubaru na glavi i tekstom je napisala ponosna potomka Vojvode Đujića. Vojvoda Đujić je inače u Jugoslaviji 1947. godine osuđen u odsustvu za ubistva, silovanja, pljačkanje, nezakonito zatvaranje, ili kako se to zove. Osuđen je također za kolaboraciju sa nacistima, sa fašistima. Računa se da je ubio oko 1500 ljudi tokom Drugog svjetskog rata. On i njegove trupe su počinili nekoliko masakara po selima oko Knina, ali i po Bosni i Hercegovini između Drvara i Bosanskog Grahova. Sve u svemu, naravno da ta objava u kojoj se ponosiš Vojvodom Đujićem, naravno da će ta objava naići na kritike. Ovim videom želim malo da nijansiram sliku i na neki način da stanem u odbranu Ivane Radović. Da li je to uopšte moguće, to ćemo, mislim, tek da vidimo. Kao prvo, mediji koji su objavili tu vijest da je ona postavila tu objavu, digla se hajka protiv nje. A ovi mediji što su objavili vijest nisu radili jedan vrlo važan posao. Nisu kontaktirali, koliko ja znam, pošto sam tražio informaciju, nisam ništa posebno našao bez toga. Nisu kontaktirali Ivanu Radović da pitaju nju zašto je napravila tu objavu i da malo bolje objasni na koji način je razmišljala u vezi toga, jer ipak Vojvoda Đujić nije neproblematična istorijska osoba. Takozvani novine Glas Srpske su objavile izjavu Ivane Radović u kojoj objašnjava zašto je objavila tu sliku i na koji način ona u stvari nije problematična, to jest na koji način nije mislila ništa loše s tim. Ne znam sad, to se desilo nakon što je već dobila vjerovatno stotine poruka i komentara na tu objavu u kojoj je nazivaju svakakvim pogrdnim riječima i tako dalje. Sve o svemu njena objava mi se čini dosta naivna i ovo što pročitat ću sada njenu objavu uz malo svojih komentara i znači ovo je samo dobronamjerno prema njoj, tako reći prijateljski skoro, jer znači nema nikakve zle namjere. Nego samo želim da malo ispitam na koji način ona razmišlja, jer ne vjerujem da je ona sama u tome. Mislim da mnogi mladi ljudi u njenih godina, sad on ima 22 godine, mnogi mladi ljudi vjerovatno razmišljaju na sličan način i ne vide problem gdje bi možda trebali da ga vide. Zato ovo ću da pročitam, pa ćemo da vidimo dok ćemo doći. Evo ovako kaže Ivana Radović. Ovo je prvi i posljednji put da se oglašava na ovu temu. Ne bi to radila da nije otišla predaleko, jer se prvenstveno radi o meni i mojoj porodici, koja trpi nevjerovatan linč od strane medija i ljudi. Razumljivo i sigurno je taj linč težak. Nastavlja dalje. Igram za reprezentaciju BiH od svoje 14. godine, gdje sam prošla sve selekcije od pionirki do seniorki. Je li to relevantno? Ne znam. Nikad nisam imala ni jedan problem, što mogu da potvrde i sa igračice i savez. Pa, super, odlično. Mislim, i Dodik i Cvjanović i Čović i razni drugi ljudi koji rade protiv Bosne i Hercegovine uredno primaju platu u Bosni i Hercegovini. Znači, igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali rade i protiv nje.
možda ovdje to nije slučaj. Ja vjerujem da je Ivana stvarno jednostavno ima naivan pogled na te stvari. Nebitno, idemo dalje. Uvijek sam bila na raspolaganju selektoru i trenerima bez ikakvog interesa. Igrala sam u Brčkom 6 godina gdje žive sva 3 naroda. Zašto su samo sva 3 naroda relevantna? Ok, idemo dalje. Imam mnogo prijatelja različite vjeroispovijesti i nikad nisam bila neko ko širi mržnju na bilo koji način, a pogotovo ne na nacionalnoj osnovi. Pa sad, ako smatraš da nisi osoba koja... Ako smatraš da si osoba koja nikad nije širila mržnju na bilo kojoj osnovi, ova objava je uvrijedila mnoge, jer, kao što rekao vojvoda Đujić, je ratni zločinac. Njega su osudili jugoslovenski komunisti 1947. godine. Znam da je rehabilitovan četnički pokret u Srbiji od strane politike, ali to je srbijanska politika opet, znači ljudi u Srbiji ne podržavaju svi tu odluku, niti se slažu s njom. Ali sve u svemu, vojvoda Đujić je optužen za masovne zločine i osuđen za njih. Ima i svjedoka, dakle, i dokaza, tako da je u najmanju ruku problematična ličnost. Znači, ta objava, trebala je Ivana biti malo pametnija s tom objavom, razmisliti. Ako se ja ponosim njime, ali drugi možda to vide na ovaj način, možda je malo osjetljivo. Razumijete? Čovječe, u RS-u samo digneš zastavu Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, policija te hapsi za raspirivanje nacionalne mržnje. Znači, međunacionalne mržnje i netrpeljivosti. Što je malo čudno, pošto je to bila službena zastava Republike Bosne i Hercegovine. Ali oni je nazivaju zastavom Armije Bosne i Hercegovine, što je apsolutno pogrešno. A Armiju Bosne i Hercegovine reduciraju u neke... Samo izjednačuju sa zločincima unutar njihovih redova. Dok vojska RS, koja je znači, po dokazima ubila barem 30.000 ljudi, civila, dakle, ne računajući skoro 30.000 vojnika. Ta vojska je u redu, dok Armija Bosne i Hercegovine je zločinačka. I to je ta politička pozadina tih stvari, gdje ti, ovisno o tome ko si i koje simbole uzdižeš, nije baš prihvatljivo. Isto važi za Mustafu Busuladžića. Ulica Mustafe Busuladžića u Sarajevu, a čovjek je također sarađivao sa fašistima, dakle. On je apsolutno pogrešna osoba da se uzdiže, jer je u suštini bio zločinac. Da, sve o svemu, nastavlja Ivana. Inače, vojvoda Đujić mi je stvarno predak i sa njim sam se poistovjetila prije svega kao sa pravoslavnim sveštenikom koji je bio žestok neprijatelj fašizma. Znači, ako je neko problematična osoba na ovaj način i po dokazima jeste zločinac i nije bio neprijatelj fašizma, nego je sarađivao sa fašistima. Znači, sa Talijanima je sarađivao je sa NDH ustašama protiv partizana. Kasnije je također se stavio pod komandu Njemačke, nacističke Njemačke. Nije bio toliko žestok neprijatelj fašizma kao što djevojka misli. Ali bez obzira, mora da je svjesna njegove problematične prošlosti. Možda nije čitala ništa o njemu, niti je čitala istoriju, jer kod nas se svakako istorija slabo uči,
Možda je to naučila od familije, svojih roditelja i čula je samo najbolje stvari, najljepše stvari o njemu. I onda se možda može razumjeti zašto ona misli da je vojvoda Đujić bio srpski heroj, jer četnički pokret, oni su branili naše domove, naše ognjište od fašista i nacista. Ako je to priča koju ona čula od malena i nije čula ni za kakvu drugu priču, onda je potpuno razumljivo. I u tom slučaju ja nju apsolutno branim. Znači, što se tiče ove objave. Ali isto tako, mediji koji su objavili tu vijest i koji su pokrenuli hajku na nju, mediji imaju veliku odgovornost da faktički pitaju osobu koja je ovo objavila, zašto je to uradila i šta misli u stvari o toj osobi, to jest šta zna o toj osobi. I ovo je jednostavno pitanje. Da li si se ti naučila u svojoj porodici, da li je to narativ vaše porodice, da je četnički pokret ok? Jer imaš ti... kako se zvao nacista koji je... glumio ga je Ralph Fiennes, kako se već izgovara njegov prezime, Ralph Fiennes, u Schindler's List, Amon, je li Amon nešto, zaboravio sam ime. Uglavnom čovjek je bio zločinac, ali supruga tog zločinca je njihovu zajedničku kćer koja je bila, ne znam, ili imala godinu dana kad je njen otac pogubljen zbog svojih zločina. Ona je to svojoj kćeri govorila da je, on je bio dobar čovjek, nije bio loš, živjeli su svi zajedno u logoru, i Jevreji i Nijemci, čak i on, znači su tu zajedno bili su prijateljski odnosi. Djevojčica je, znači kasnije žena, s tim odrasla. Naravno, kad je gledala film, znači pitala je svoju majku o svom ocu, ali nikad nije dobila prave odgovore. I kad je tražila više odgovora, mati bi postajala agresivna. To. I onda kad je ta žena sada, kada je gledala film Schindler's List, znači kada je gledala Schindlerovu listu, vidjela je u filmskom prikazu ko je bio njen otac i šta je radio. I ako ne uzmemo taj film, ako ne uzmemo sve detalje, apsolutno za istinu, opet je veoma približno istini. Znači, ona je tek tada shvatila kao odrasla osoba da je njen otac bio teški zločinac i to je bio veliki šok za nju. I može biti nešto slično u Ivaninoj porodici, da se o Vojvodi Đujiću govori sve najbolje, dok drugi ljudi i društvo okolo znaju ko je on bio. I neki se ponose njegovim zločinima, a neki ga izjednačavaju s partizanskim pokretom, nazivajući antifašistima, kao što je znači, bila rehabilitacija četničkog pokreta u Srbiji. Znači, ako se poistovjetila s njim, prije svega kao sa pravoslavnim sveštenikom, on nije poznat prvenstveno kao pravoslavni sveštenik, on je poznat kao četnik i zločinac. Da li možemo ignorisati to nešto loše u vezi ove osobe ili možda ne bismo trebali to uraditi? R. Kelly, fantastičan pjevač, stvarno. Ali je također dugogodišnji silovatelj maloljetnih djevojčica. Imao je cijeli tim oko njega koji mu je pomagao u tim zločinima. Da li možemo da se poistovjetimo sa R. Kellyjem kao fantastičnim pjevačem i volimo ga zbog toga i ignorišemo njegove zločine? To je znači slično pitanje. Pa čak i Adolf Hitler bio je prilično dobar prema svojoj porodici, prema svojoj rodbini. Bio je prilično dobar prema svojim kućnim ljubimcima. Ali to ne znači da nije genocidni manijak. Dakle,
moramo tu malo da vagamo sami zbog čega nekoga volimo i šta je druga strana te osobe, koliko je dobra ili loša, razumijete. Osim toga, naravno, Vojvoda Đujić nije bio neprijatelj fašizma, ali doći ćemo do toga. Nastavlja Ivana Radović ovako. Isticanjem pomenute fotografije ni na koji način nisam htjela da povrijedim osjećanja, vjerska, nacionalna i svaka druga, dozvoljavajući da svi o Vojvodi prave svoju istinu i imaju svoj sud. Možda malo naivan pogled. Nisam željela da povrijedim ničija osjećanja, ali na neki način ovim što je napisala, znači dozvoljavajući da svi o Vojvodi prave svoju istinu i imaju svoj sud. Ona na taj način kaže, ja znam šta drugi misle o njemu. I to ne bude njihova istina. Moja istina je to da je on bio dobar čovjek. Drugi imaju pravo na svoju istinu, na to da je bio znači, četnički ekstremista, masovni ubica. Neko oni sude, ja neću. I to je malo problematično i to bi mediji također trebalo, znači vi iz Glasa Srpske, trebalo su i to da malo ispitaju, znači, jer znači Glas Srpske jesu na neki način režimske novine RS-a i antibosansko-hercegovačke, srpske nacionalističke, mislim nebitno. Ali ako ćeš da budeš pravi novinar, čak i ako si srpski nacionalista i za tu si ideologiju kao novinar i tvoja medijska kuća je također orijentisana na tu stranu, opet postavi pitanje da malo razjasniš situaciju, da malo pojasni u ovom slučaju Ivana šta misli s time. Svako ima svoj sud, znači i može eksplicitno reći pa ja ne slažem se s tim da je on bio, njega su osudili komunisti, ja ne vjerujem da je on u stvari kriv. Ok, i to je nešto. Može biti slučaj. Ali postoji samo jedna istina. Ne može svako imati svoju istinu. Svako može imati percepciju stanja, percepciju stvari. Svako može imati svoje osjećaje i svoje viđenje, svoje ubjeđenje kako je nešto. Ali to ne znači da je to istina. Istina je samo jedna. I po svemu sudeći, kad se pogledaju objektivno dokazi i tako dalje, istina govori da je u stvari Vojvoda Đujić bio zločinac. I znači, ako uprkos toj istini imaš svoj sud i svoju istinu da on nije kriv, da je on samo bio sveštenik, pravoslavnik koji eto, to što ja znam. Onda je to malo problematično. Kao što rekao, evo uzmimo na primjer Caco. On je poznati sarajevski kriminalac i zločinac koji je bio jedna od najgorih stvari koji su se desile Republici Bosni i Hercegovini. Znači, uprkos agresiji iz Srbije i Hrvatske, nećemo da ulazimo sad u te detalje, mnogi se ne slažu da je bila agresija, sudovi su rekli druge stvari, nebitno. Uprkos ratu protiv Bosne i Hercegovine, od Srbije i iz Hrvatske, Caco je nešto najgore što se desilo u Bosni i Hercegovini. Zato što je on uprljavo obraz armije Bosne i Hercegovine, on je svojim zločinima nad srpskim civilnim stanovništvom u Sarajevu, ali i zločinima nad faktički Bošnjacima u Sarajevu, on je jednostavno kao zločinac dio armije Bosne i Hercegovine koja nije smjela da bude zločinačka. Armija Bosne i Hercegovine je trebala da bude čista kao suza. Bez jedne civilne žrtve bilo koje drugog naroda, zato što su i Srbi i Hrvati i ostali, dakle, narod Bosne i Hercegovine i ta armija Bosne i Hercegovine je trebala da brani taj narod. Bez obzira kojoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj, nebitno kojoj grupi pripadali.
I znači, ako ja sada uzdižem Cacu kao heroja Bosne i Hercegovine, zato što je bio jedan od onih koji su na početku stali u odbranu Sarajeva, zaustavili srpsku agresiju i tako dalje. To je moja istina, to je moj sud, on je heroj, on je spasio Bosnu i Hercegovinu. Ali znam da je zločinac. To su činjenice. Ako ja svojom objavom uzdižem veličam Cacu, to znači da neko će se uvrijediti, pošto zna da je zločinac. Ne mogu ja sada reći, imamo svi svoju istinu. Ne, istina je samo jedna. I mislim da je to malo naivan pogled od strane Ivane. Sve o svemu dalje nastavlja. Uvijek sam voljela svoje, a poštovala tuđe. Šta je tvoje? Kaže da mi je rođeni brat, rođeni otac, bilo ko, a zločinac. Taj više nije moj. To je tako. Ako imaš bilo kakvu kakav moralni stav, ti ne možeš, naravno da bi, šta ja znam, imaš, tako imaju ljudi ovi u Norveškoj, roditelj onoga Andersa Breivika. Njima je jako teško palo što je baš njihov sin ubio preko 60 ljudi, pretežno omladine. Oni ga na neki način još uvijek vole, u to sam siguran. Ali istovremeno je njihov sin za njih mrtav zato što je uradio to što je uradio. Još uvijek je živ, ali to više nije njihov sin. Nije više ono malo dijete što je odrastalo, nije više ona osoba za koju se misli da je ovakav, ali ispao psihopata koji je masovni ubica. Znači, unutra ih nešto dere, razumijete. Imaju dvije strane. Sin, voljeni sin i masovni ubica. Jedna te ista osoba. To je jako teško zasvariti. I njima će uvijek biti teško prihvatiti, nikad neće moći stvariti to da je njihov sin u stvari taj masovni ubica. I nedostajat će im njihov sin, iako ga još uvijek imaju, ali nije to isto. Znači, oni vole svoje, ali ne mogu ga voliti na taj način, ne mogu ga uzdizati kao, ovo je naš dragi sin. Oni kad pomisle na svog sina, to je za njih, znači, slomljeno srce. I u ovom slučaju, što kaže Ivana, uvijek sam voljela svoje, a poštovala tuđe. Da nema tog naiviteta i da nije toliko, šta ja znam, loše informisana možda. Možda je mogla reći, uvijek sam voljela svoje, a poštovala tuđe. I iako Vojvodu Đujića na neki način znači mi nešto jer mi je predak, slomljeno mi je srce zbog onoga što je počinio drugim ljudima. Jer je optužen da je ubio najmanje 1500 ljudi. Pretežno žena, djece i staraca po selima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini između Bosanskog Grahova i Drvara pretežno. Ali ne. Nastavljamo. Mislim da ove teme treba da ostavimo iza nas, da ne širimo mržnju i da volimo sport. I to je također neka mala naivnost od strane, što vidim kod mladih ljudi često, trebamo ostaviti ove teme iza nas, da ne širimo mržnju. Ali u isto vrijeme su mladi ljudi neobrazovani i neinformisani. Jer bez obzira na to da li su patriote, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, mnogi od njih ne razumiju i podržavaju, uzdižu, slave ljude koje ne bi trebali slaviti. I onda ne možeš ostaviti te teme iza nas kada i dan danas ima ljudi koji su preživjeli njihovo zlo. U redu, Vojvoda Đujić
Drugi svjetski rat je bio davno, ali koliko je 2017. godine još uvijek je bila živa najmanje jedna osoba koja je na jednoj komemoraciji žrtvama bila, koja je lično bila žrtva Vojvode Đujića i njegovih vojnika, bila izbodena nožem kao 8-godišnje dijete, ali nekim čudom preživjela. Dok su ostali stanovnici, skoro 100 stanovnika njenog sela, bilo je pobijeno. Dakle, ne možemo ostaviti te neke stvari za nas, jer trebamo da znamo ko je šta uradio. Ne samo šta su oni uradili nama. I da smo se, to je ona nacionalistička priča. Trebaju mladi ljudi da znaju objektivnu istinu, koliko god se može doći do objektivne istine. Jer ne možeš uzdizati cacu kao heroja Bosne i Hercegovine i sahraniti ga pored Alije Izetbegovića, zato što je on bio zločinac. Ali eto, to se desilo. I kako mladi Bošnjaci gledaju na tu činjenicu? Jer njega vide cacu kao heroja. Trebamo o tim stvarima da mladima otvorimo oči. Analizirajte, ljudi. O čemu se radi? Ko je bio taj koga želiš da slaviš? Zašto je optužen? Zašto je osuđen? Tek tada ćemo kao društvo moći nastaviti dalje u miru i slobodi bez da se iko osjeća pogođen, zato što niko neće uzdizati zločine, jer će moći priznati sebi i drugima. Da, iako je moj predak, otac, brat, nebitno, on je bio zločinac i to mi teško pada. I ne mogu na taj način, znači, ako kao oca, kao djeda, ako voliš, ako ti nedostaje, ako ti je važna osoba, ali zna se da je bio zločinac, to bi trebalo da ti teško pada. I zašto se to ne dešava? Šta još kaže Ivana? Dobijala sam dosta negativnih komentara i porodica i ja gdje su pisali najgore moguće stvari i gdje su dolazile svakakve prijetnje. To razumijem i to ne bi trebalo biti tako. A i ne bi bilo, barem ne toliko, da su mediji uradili što su trebali. Dosta ljudi mi je pružilo podršku i stalo uz mene, čak i prijatelji drugih nacionalnosti kojima želim da se zahvalim ovom priliku. Normalno da ćete prijatelji podržati. Mislim, trebalo je biti normalno. Šta reći? Znači, o Vojvodi Đujiću je mnogo toga napisano i zna se pretežno mnogo detalja o tome šta je radio, da je već 1941. godine pristao na saradnju sa Talijanima, u avgustu 1941. A bio je i protiv državnog udara kojim su smijenili kralja Jugoslavije zato što je potpisao kapitulaciju Jugoslavije. Znao je da Jugoslavija nema jaku vojsku, pa je vjerovatno zato bio protiv, jer znao je da će onda Njemačka napasti. A znači bio je protiv državnog udara, što znači da je bio za kapitulaciju Njemačkoj i podaništvo. I kao borio se eto na početku malo protiv ustaša da brani srpsko stanovništvo, ali već u avgustu 1941. godine nije prošlo, znači tek je možda prošlo 4 mjeseca od početka Drugog svjetskog rata, već tada je pristao na saradnju sa Talijanima. Napadali su, znači, njegovi četnici s Talijanima, mjesta, znači sela između Bosanskog Grahova i Drvara. Ratovali su protiv partizana. Do ljeta 1942. su Đujićevi četnici postali produžena ruka talijanskih fašista i od njih su primali naoružanje i municiju. Sredinom maja je Vojvoda Đujić bio član četničke delegacije koja je pregovarala s kninskim ustašama o zajedničkom djelovanju protiv partizana. Znači, godinu nakon početka rata je dogovorio sa ustašama saradnju. Dobili su 100.000 kuna
i dogovoreno je da se sastave sa NDH trupama, da se s njima sastanu i da dobiju i hranu od njih. 28. juna 1942. godine je vojvoda Đujić rekao svojim četnicima da budu lojalni prema NDH. Znači, veliki neprijatelj fašizma, a saradnja, znači lojalnost prema NDH. Ustaše i četnici su sarađivali zbog partizana, to je to, uprkos međusobnom nepovjerenju. Komunisti su njima bili glavni neprijatelj, a ne fašisti, to je to. Pa onda je bio masakar u selu Jelgata, kako se kaže, 1. oktobra 1942. Skoro 100 ljudi ubijeno, pretežno žena, djeca i starci. 10. februara 1943. Đujić je bio jedan od četnika koji su potpisali proklamaciju da žele slomiti ostatke komunističke internacionale, kriminalne bande Tita, Moše Tapijade i Levija Vajnerta i drugih plaćenih Židova. U martu 1943. se Italijani žale da su četnici dobri samo za pljačkanje i paljenje. U maju 1943. Italijani su pristali na njemačke zahtjeve, to jest naređenje, da se četnici razoružaju. Nakon talijanske kapitulacije u septembru 1943. Njemci su htjeli uhapsiti Đujića, ali on uspio pobjeći. A već u oktobru 1943. je uspio ubijediti Njemce da povuku nalog za hapšenje. U decembru ili u novembru 1943. je Draža Mihajlović naredio kolaboraciju s Njemcima, jer ne izgleda baš dobro, nije popularna ta odluka da bi sad Mihajlović sam izišao s njom. Nego naredio je, znači, kolaboraciju s Njemcima. Đujić se počeo, znači, tada približavati Ljotićevcima. I naravno, nakon ovog haosa 1944. i povlačenja kroz NDH u Sloveniju i udruživanja s Nedićevcima i Ljotićevcima tamo, Đujić se predao saveznicima sa svojim vojnicima u maju 1945. Znači, saveznici su ga odveli u Italiju, nakon toga je bio u izbjegličkom logoru u Njemačkoj i nakon što je logor raspušten, živio je u Parizu otprilike 46. ili 49. godine i zatim emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Naravno, 1947. je osuđen u odsustvu za masovno ubistva, mučenja, silovanja, pljačku, prisilno zatvaranje i za kolaboraciju s fašistima. I optužen je, naravno, znači, za ubistvo oko 1500 ljudi. 28. juna 1989. godine, povodom proslave 600. obljetnice junačkog poraza na Kosovu polju, dakle, Đujić je proglasio Vojislava Šešelja četničkim vojvodom i naredio mu je da očisti sve Hrvate, Albance i druge strane elemente sa svete srpske zemlje. I rekao je da će se vratiti kući, kada Srbija očisti i posljednjeg Židova, Albanca i Hrvata. 1993. je Đujić osudio Šešeljevu koaliciju s Miloševićem jer je smatrao da su Miloševićevi socijalisti u stvari komunisti koji su samo promijenili ime, a on je smrtni neprijatelj komunista. I time su, znači, ukaljali ime i obraz četništva i srpskog nacionalizma. 1998. je Đujić javno izjavio da se kaje što je dodijelio Šešelju čin vojvode, ili dakle što ga je proglasio vojvodom. Ali to nije zbog Šešeljevih zločina, nego zbog saradnje sa socijalistima jugoslovenskim, to jest Miloševićevim srpskim. Znači, sve te stvari bi trebala Ivana Radović znati. Nije baš njen predak bio, kako je napisala, da vidim ovdje na papiru, nije bio žestoki neprijatelj fašizma. On je kolaboraciju sa fašistima stavio u prvi plan. I do svoje smrti je zagovarao četništvo, srpski nacionalizam i smrt
drugim ljudima, Albancima, Hrvatima i drugim takozvanim elementima. Elementi, znači ne smatra njih ni ljudima, vjerovatno se možda odnosi na muslimane u Bosni i Hercegovini ili šire, možda se odnosi na, šta ja znam, Slovence, Mađare, Rumune, sve druge, znači Slovake i tako dalje, druge manjine koje žive na našim prostorima, na ono što on zove svijetom srpskom zemljom. Nije neproblematičan čovjek. I ako ne znaš te stvari o svom predaku i nakon ovakvih kritika ne želiš da saznaš te stvari, pa pokušaj, malo se educiraj, ko je bio tvoj predak i da li ja mogu da se poistovjetim s njim ili ću završiti sa izgubljenim iluzijama i slomljenim srcem. Jer na taj način gubim predaka iz svog srca, kao što su Breivikovi roditelji izgubili svog sina iz svog srca. Ostali su slomljenog srca. Ako malo ispitaš situaciju, vidiš da je ovaj čovjek stvarno bio zločinac i tako dalje. Znači, možda iz nekog moralnog, ljudskog gledišta trebaš da se distanciraš od tog čovjeka. To je to.